Hinaka wamrakuna hatarichi ña mikunata ruangapa apuray ña minkaymami kayakun apuray Ita Jose ña hatari Hatarishpa ña ñukanchik sumak churayta churashpa kay sumak takipi ña lluksirishunchik. Ari pero shoye ñukapa sumak kushmata churakunkapa ñukapa chikutita aparinkapa parangichera Ñashi Are sitito menene shoyangi Yachimusti imata mangapi shachirkankichi wamrakuna samay mikuyta ña ripashpa shamuna kanchik. Ñukanchik kañarunakuna kañami sinchita kashkanchik ñami muskukunata ruwanchik shinami kunanka imatashi tushushu imatashi takishu Kunanka sumanta takishu aku ñukanchik tambortami rutinakanchik ñukanchik cultura kañaritami wichachishpa kawsanakanchik. Manchu ña batería imata kaña Mana bajo imaka ña mana Hatun pachakama kampak shutipi kampak unanchupi kay taki samita karapanchi. Taytakuna, mamakuna, wawkikuna, panikuna, wambrakuna, inti pachami, inti kawsaymi kutimushka. Ama manchaychu, ama llakichu, sumak kawsayta rikuchishun. Kaypimi kanchi, ñukanchik kanchi, sumak runa kawsaywan. Nuestras voces vuelven a resurgir en un camino de luz y esperanza. Nosotros somos, aquí estamos, Yananta.